Hírek után. Reklám. Az Oncompass Medicine egy hazai alapítású orvosi, diagnosztikai és információs központ idén is jelen volt a világ legnagyobb onkológiai konferenciáján az Egyesült Államokban. Az ott szerzett tapasztalatokról kérdezem dr. Peták Istvánt, az Oncompass Medicine alapító tudományos igazgatóját. Az idei onkológus konferencia két nagy területen mutatott föl jelentőséget. A veure qui és el guapo que convoca l'altre referèndum ara. Per tant, realment és فاصل سوري المعارض يتراجع عن مدينة بوكمال العراقية في شرق البلاد. محققون مصريون يدينون أن تحليل أحد الصندوقين الأسودين لطائرة مصر للطيران التي تحطمت شهر مايو الماضي في البحر الأبيض المتوسط يؤكد انطلاق أجهزة إنذار. Arról van szó, hogy olyan gyógyszerek jelentek meg, amiknek segítségével az immunrendszer ki tud alakítani egy választ a